Hinalla munasqa wawqimasi maskakusikuy noqapaq tinkunakuy qankunawan kay yachay wasipi. Maypitaq noqanchik yachaspa kasanchik, maychus kasan kay escuela sabática ichari imágenes, símbolos, maychus kay libro proféticos nisqamanta. Allinta noqanchikqa tinkunakunchik kusqa ñawirinapaq Diospaq palabranta. Hinamanta napaykamuykichik sapa uknikichikta Diospaq bendicioninwan kay pachakuspa qallarispa kana kay p'unchaypi. Munasqa hermano hermana, noqanchik maychus kunan ñawirispa kasun ichari kay yachay wasinchikpi Diospaq palabranta maypitaq nisana hinata kay lección número 3 nin imágenes tomadas del matrimonio. Imataniyta munawarqanchik kay semana Tata Dios ninchik, Señorqa comparaspa karqa imaynata matrimonio kawsakun qhari warmi sumaqta chay kikin kawsayniyuq kanantiyan Tata Dios noqanchikwan. Maska sumaqta Dios ninchikqa instituirqa ruwaspa karqa primer matrimoniota ichari imaynatataq noqanchik kay tiempopi kawsakuspa kanchik kusqa qhari warmi ichari ajina kikinta Tata Diosqa apanakuy munan noqanchikwan. Hinallataq munasqa hermano hermana, noqanchik Diospaq palabraman risun maypitaq comparan ichari kay matrimoniota iglesianuwan. Chayrayku invitaspa kasayki kusqa kicharinata kay libro de Efesios capítulo 5 versículos 29 y 31 niwanchik. Kay hinata payqa parlarispa kasan nin ahinata. Iglesiaqa Cristo cuerpon, noqanchiktaq chay cuerpoq imasnin kanchik. Chayrayku qhariqa tatanmanta mamanmanta saqispa warminwan chakaponqa iskay ninkutaq aychallaman tukunqanku nispa. Sut'ita kaypiqa Tata Dios explicawaspa kanchik imaynaqa iglesia cuerpo de Cristo. Pitaq iglesiari entonces? Qanwan noqawan hermanos runamasinchik pikunachus ringu congregakuq. Sapa ukninchik ruwanchik chay iglesiata. Entonces noqanchikqa Cristo cuerpon kanchik. Chaymanta hinata nin ichari, chayrayku qhariqa, pitaq qhari kanman munasqa hermano hermana, Tata Dios sumaqta kawsakapunqa ichari warmiwan pichus iglesiawan. Chantapis nillasantaji aychaya kanqanku. Iglesiawan Tata Dioswanqa aychaya purikunanku tiyan, aychaya thaskinanku tiyan, aychaya parlananku tiyan. Entonces noqanchikqa chayta munan Tata Dios noqanchikmanta. Ari munasqa hermano hermana, matrimonio Tata Dios ruarqa. Chantapis payqa munan ahinata kawsakuyta sapa ukninchikwan. Ichapis kay tiempopi qan nisayki, pero noqa creeni Tata Diospi. Sumaqta paytaqa munakuni, sigini, pero ama punini waychikchu iglesiaman rinayta. Creeni, leeni Bibliayta, pero mana igualchu munasqa wawqimasi. Qan nisaykiman invitakuyki kay cumpleaños niman, kay fiestaman, invitación apamuyki tiyachakuyman, pero qanpaq mana warmiykipaqchu porque payqa huchasapa mamunanichu hamunanta. Ahinallatataq qan t'aqakuspa kasayki ichari, aceptayki Tata Diosta sunquykipi, pero mana iglesiaman riyta munaykichu. Kaypiqa Señor cuentaquchiwanchik imaynataq kay iglesia cuerpo de Cristo ichari, entonces chayman hinaqa aychahina kawsarikuna tiyan. Imaynataqa noqanchik
osanchikwan kuska warminchikwan kuska noqanchikqa allinta parlarikuspaqa uqllata noqanchikqa trabajaykunchis uqllata noqanchikqa parlaykustawan entonces taskirikuspaqa entendimiento hap'inchik pero sichus uqnin aysanqa kay laduman uqnintaq kay uwaq laduman chayqa ni hayk'achayaspa kanqankuchu uq lugarman ichari chayrayku watesmanta nisallin Cristoqa comparaspa kasan iglesianta wasinta imaman hina matrimonioman hina uq aychalla kanachispa tata Dioswan entonces ñawpaqman taskirispaqa kay lección de escuela sabática parlallawanchikta uq noviamanta may sumaq k'acha warmi karqa ari tata Dios kaypiqa comparaspa kasan iglesianta wasinta uq noviaman uq novia k'acha hermosa kasqa sipas ichari chayta noqanchis sumaqta yachanapaq invitaspa kayri kicharinata kay libro de Ezequiel capítulo 16 versículos 4 en adelante. Hinallatas nogancheqa Diospas palabrampi sumaqta masqarikuspa kay libro de Ezequiel ichari capítulo 16 9manta pacha ñawpaqman nogancheqa leyaykuspa kasun maypitaq niwanchik ajinata munasqa wawqimasi uyarispa kay nin ajinata sut'ita yakuwan mayllarqayki yawarniykita picharqani chanta k'acha qhapaq aceitewan hap'irqayki may k'achituta awakipaspa pachaqman pachalichirqayki sumaq wakichisqa qaranmanta ruwasqa q'utuspa churarqayki chumpillarqaykitaq linumanta aswan chumpiwan may valorniyuq seda pachawantaq may t'urqayki qantaqa nispa kaypi munasqa hermano hermana uq cuentawanchik libro de Ezequielpi imaynatataq kay runa uqarispa karqa ichari uq warmita maysipas chay wawitaqa karqa mayllarqayki ichari tata Dios niwasanchik imaynatataq mayllawarqanchik pichawarqanchik huchanchikmanta carácterninchikmanta desobedienciamanta mayllakuwasqanchik chantapis mint'uwarqanchik awakuwarqanchik may sumaq karu imawan sedawan linuswan ima ajinata kay noviaqa ajinata kay iglesiaqa en sumaqta tata Diosqa cuidakuspa karqa entonces noqanchispis kay imaynata cuidaspa karqa kay sipas warmita entonces casarakunankuman chayaspa chayqa kikillantataq noqanchispis uq novia hina kanchik tata Diospaq kikillantataq señorninchikqa mayllakuwanchik mark'aykuwanchik cuidawanchik ajinata tata Diosqa panakuyta munan iglesianqa cuerpon chayrayku sumaqta cuidakun imaynata kay maki ichari kay 15 semanapi p'akikuspa karqa entonces kay uqnin maki sanoqa sumaqta cuidaspa karqa kay makitaqa imata uqharinapaqqa kayqa ma atirqachu munasqa wawqimasi kay recién kuyuchispa kasani kay makita sin embargo kay uqninqa sumaqta cuidaspa karqa ima golpemanta tarkakuymanta cuidankunankama ajinallataq matrimonio kupipis kay maki matijtinqa uqnin hamun yanapaq kay uqnin p'akisqa nanasqa huchapi kaspapis uqninqa hamun yanapaq ajina kikinta noqanchiktapis señorninchikqa cuidawanchik yanapawanchik porque noqanchik kanchik iglesian wasin kanchik munasqa hermano hermana sumaqta vistiykuytawan señorninchikqa apawanchik matrimonioman casarakuyman ichari imaynataqa yuyarikuyki casamientoykita may sumaq lindo vistisqa karqayki pipaqan vistikurqayki qosaykipaq ichari
kikillantata Señor pismunan noqanchik chegan chay kusikuywan chay puresawan payman k'askanata ñawpaqman taskichiwanchik kay escuela sabática maypitaq parlawanchik chanta kay Diospaq wasinta iglesiata rikuchin ichari él es esposa prostituta nin. Entonces kayta allinta entiendenapaq kay libro de Oseas man risun munasqa hermano hermana. Libro de Oseas noqanchiktaqa parlariwasun imaynata Señor mandarqa kay profetata paqa k'askaykunanpaq huchasapa warmiman. Señor munarqa kay Oseasta chillarqa ichari pay k'askaykunanpaq kasarakunanpaq payqa uqarinanpaq kay huchasapa warmita hinallataq casamientoman chayasqa kay huchasapa warmiwan. Entonces kay huchasapa warmiqa casaduña kaqtinqa mana sayasqachu Oseas ladunpi astawan pay hucharikuspa waq runasman waq qarisman k'askaykuyta munasqa. Entonces Oseasqa nisqa Señor kay chikakutitaña noqaqa apakampuni warmita pero wawantapis noqaqa hap'ini waqcha kasqantapis pero payqa saqaypullawanpuni waq runawan may k'ahkamakanqa ajina nispa kay libro kay historia noqanchikta cuentago chiwanchik imaynataqa tata Dios waqan imaynata tata Dios sufrirqa kay profeta Oseas hina porque wawasninqa prostituikusqanku wawasninqa engañasqa iglesianqa engañasqa wasanchasqa waq idoloswan waq santuswan ichari. Entonces Oseas tanisqas wawari noqa entiendenay munayki imaynata qan sientekuyki noqa kikinta sientekuni uhnin wawayta ari Señor niwan sin embargo waqlantenkunasman paykunaqa mañarikusanku qonqorikusanku may sumaq 15 horasta paykunaqa tusurisanku tukuy fiesta santuspi pero noqamantaq mana k'askamuwankuchu mana kutimpuwankuchu siendo noqa tatan kasqani siendo noqa qosan kasqani nispa. Ankay historia Oseaswanqa noqanchik cuentago kunanchik tiyan ima clase warmi kasanchik tata Diospaq ima clase iglesia kasanchik tata Diospaq payqa munan iglesiata chegan kaqta chantapis fiel kasqanta creyniyuqta munayniyuqta sumaqta kay noviotaqa tata Diosnitaqa munakunata imaynata kay hallp'api noqanchis huchasapa runas tratanchik kaypiqa gozanchikta warminchikta vistisanchik mikuna gozanchik ullasanchik mark'aykusanchik cuidasanchik ichari kallanta runaspis warmipis pikunachus maqasanku warmista wanchisanku runasta gozankuta igual wañuyman perdicionman apasanku reflexionawanchik kay lección de escuela sabática sumaqta k'amikuwanchis noqanchispis ama chay vidata apanapaq imaynata Cristo munan sumaq kawsayniyuq kanata qhariwan warmiwan paypis munan ajina kikinta watejmanta kawsakunata noqanchiktaqa tata Dios novionchiktaqa mana wasunchasunmanchu mana engañasunmanchu ichari imarayku tapukuwaq porque Jesucristoqa haywaspa karqa crucificasqa kawsayninta tata Diosqa sumaqta wawanta kachamuspa noqanchik rayku es que aska precioyuqta rantiwarqanchis sapa uhninchikta chayrayku noqanchikqa mana infieles kasunmanchu tatanchiktaqa aswanqa kay tiempopi fiel chegan tukuy sonqo palabranta ñawirispa mañarikuspa noqanchikqa payman k'askapuna tiyan. Ajinamanta munasqa hermano hermana kay lección de escuela sabática taskichiwanchis ñawpaqman ichari parlarillawanchistaq maychus kasan kay historia Isaac y Rebeca yugo desigualmanta parlariwasanchik
Imayna kanman kay yugo desigual, imayna kanman noqanchik kasarakuy runawan warmiwan mana noqanchik creesqanchikmanta. Entonces chayqa ichari entiendekun yugo desigual. Noqanchik k'askaykunchik runa warmiman pichus mana comparten noqaq creenciayta, mana comparten costumbreyta, mana compartenchu tata Diosta munakusqayta. Allinta entiendenapaq invitayki kusqa kicharinapaq maychus kasan kay libro de Génesis capítulo 24 versículos 3 y 4 cuentarispa kasan historiata maychus kasan kaypi nin ahinata Abraham warmita maskan Isaacpaq. Abraham wawayuq karqa maychus karqa Isaac. Jovenyaspa Isaacqa casarana tiempoña karqa. Entonces Abraham mask'aspa casarqa. Pero payqa tatajina allinta preocupakuspa mana munarqachu k'askaykunanta o casarakunanta warmiwan religionmanta. Chayrayku nin ahinata Diospaq palabra. Sumaqta lerispa kasun kay versículo 3 capítulo 24 manta. Kunanqa kuraj ari tata Dios rayku hanaq pachapi kay pachapipis kay Dios rayku qan ama kasarachiykichu churiyki Isaacta kay kananpi kaq warmiswan. Maypichus tiyakushani kay llaqtayuq warmiswan. Mana chayqa ari llaqtaykiman ayllu ukhumanta mask'amunanki warmita churi Isaacpaq nispa. Isaacqa sumaq tiempoyuqña karqa casarakunapaq. Tatanqa nirqa kay kana llaqtapi mana warmi kanmanchu, manataq paywan casarakunmanchu. Manchayqa noqaq llaqtaymanta ukhu llaqtamanta mask'amuy warmita nispa siervonta ichari kay waway Isaacpaq nispa. Entonces kay Abrahamqa mana munarqachu yugo desigual casarakunanta. Payqa munarqa warmita kikin creenciayuqta, kikin valorniyuqta, kikin munayniyuqta. Ahina kusqa wawanqa Isaacqa warminwan sumaqta entiendekunankupaq. Ichapis noqanchik casarakuspa karqanchik kay hallp'api rikunchik aska matrimoniosta. Pikunachus casarakuytawan nin creen tata Diospi nin mana creenchu. Nin munan iglesiaman nintaq mana munanchu. Nin munan apayta wawasta iglesiaman nintaq mana munanchu apanata wawasta. Entonces chay yugo desigualpega imayna kanman entendimiento, mana tarikuy atinchu entendimiento. Mayllaraq ichari mana karuta rispa, si boliviano ichari nintaq tal vez brasilero, argentino, americano, paykunaqa entendimiento hap'itawan a veces propio idiomankupega ma entendenakunkuchu. Imayna astawan kanman munasqa wawqimasi, sichus noqanchik mana compartinchik kikin fe, kikin creenciata matrimonio hina. Entonces tata Dios ninmi reflexionachiwanchis watejmanta k'amikuwanchis. Sichus qankuna k'askamuwaykichis chayqa tukuy creenciaykiwan, tukuy feniykiwan k'askamuway noqallaman. Noqapi yugo igualta kikinta thaskispa kasun. Pero si mana creyki chakiykiwan tata Diospi kayki nin chakiykiwan kay mundupi chayqa difícilmente entendimiento manchayason niwanchik Señor ninchik kay pachapi. Entonces, munasqa hermano, hermana, noqanchikqa iglesia cuerpo Señor chikmanta kanchik. Chayman hinata Dios ninchikqa sumaqta k'amikuwanchik. Imaynatataq comparawanchik iglesiata hina iglesianta kay matrimoniowan ichari payqa qhari kasan maychu sumaq listuña kasan casarakunanpaq sapa ninchikwan. Kay tiempo Semana Santapi kanchik
yuyarispa kanchik Jesucristo wañuyninta. Siqan munayki deseayki sonqoykipi Señorwan kasarakuyta chayqa bautizakuy, hap'ikuy tukuy sonqo, acepta Señornikita, porque payqa kikin creenciayuq, porque payqa mayllakusonqa, vistisonqa, perdonasonqa, limpuchasonqa sonqoykita tukuy huchaykimanta. Suyaspa kasuyki sumaq vistisqaña, liyuq nirisan rupanqa tatanchikpataqa. Noganchik noviajina, iglesiaga preparaspa kanan tiyan chay tinkunakupaq. K'ayamincha Jesucristo mas k'ajamonqa iglesianta, sinchita sayasqa kananchik tiyan, preparasqa munasqa hermana. Chay karqa yachay kay semanapaq, kay yachay wasipi escuela sabatikamanta. Nogawan kuska tinkunarikusun ichari kay qhipan semana. Ama faltaychu, mark'ayta apachimuspa kayki.